حنت وساني تحطوا لها what time is it I lost my phone حنت magical ዝኾነት word لا maybe እንግሊዘኛ ንምዝራብ 3 ዓመት ክትምሃር ኣየድልየካን እቲ ሚስጥር ነቶም መዓልታዊ ዘድልዩኻ ሚእቲ ሓደጋት ጥራይ ምፍላጥ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ካብ ሰላምታስ ካብ ናይ ስራሕ ዕላል ዘድልዩኻ መዓልታዊ እንጥቀመሎም ሚእቲ ሓደጋት እንግሊዘኛ ብትግርኛ ክንምሃር ኢና እስካብ መጨረሻ ጽንሑ let's get started ንጀምር በመጀመርያ ንሪኦ ሰላምታን መሰረታዊ ነገራት እዩ መጀመርያ ሓደ ሰብ ክንረኽቦ ከለና እንታይ ንብሎ hello ንብሎ hello ማለት ሰላም ማለት እዩ መሓዛና ናትና ዕድመ ዝኾነ ሰብ ድማ ሃይ ንብሎ ሃይ ማለት እውን ሰላም ማለት እዩ ምቕጻል ንግሆ ሓደ ሰብ ተረኺብና እንታይ ንብሎ good morning ከመይ ሓዲርኻ ማለት እዩ good afternoon ከመይ ውዒልኻ good afternoon ከመይ ውዒልኻ good evening ከመይ ምሽኻ good evening ከመይ ኣምሽኻ ናብ ምድቃስና እንትኸይድ ተለና እንታይ ንብል good night ደሓና ሓድር ማለት እዩ ሓንቲ ወሳኒ ትሕቶላ how are you ማለት እውን ከመይ ኣለኻ ከመይ ትኸውን ከመይ ትኾኒ ማለት እዩ how are you ናዚያ መልሲ ድማ how are you ዝበልና ሰብ I am fine thank you ንብሎ I am fine ኣነ ጽቡቕ ኣለኹ thank you የቐኒለይ ስለዝሓትትኻኒ ብምቕጻል እንታይ ንብሎ nice to meet you so nice to meet you ማለት ስለዝፈለጥኹኻ ደስ ይልኒ እዩ ስለዝረኸብኹኻ ደስ ይልኒ እዩ ኣሚሉ ዝሓተተና ሰብ እንታይ ንብሎ nice to meet you too ኣነ እውን ንዓኻ ምፍላጠይ ደስ ይልኒ እዩ nice to meet you too ንብለልና ማለት እዩ ብምቕጻል ሓንቲ ማጂካል ዝኾነት ወርድ ኣላ please ማለት በጃኻ ማለት እዩ please በጃኻ ማለት እዩ please በጃኻ thank you very much ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ you are welcome ምንም ችግር የብልን ወይ ድማ ገንዘብኻ ማለት እዩ you're welcome ገንዘብኻ ወይ ድማ ምንም ችግር የብልን maybe ማለት ድማ ምናልባት ማለት እዩ ምናልባት ማለት እዩ ከዚ ድማ ቀፂልና ካልኦት ወሰንቲ ዝኾኑ ነገራት ክንሪኢና ማለት እዩ ሓንሳብ ንጽናሕ ዕላል ንምጅማር ወይ ድማ ዕላልኻ ንምቕጻል ተሓቶም ሕቶታት what is your name so what is your name እንተይልካ መን እዩ ስምኻ ወይ ድማ መን ትበሃል so my name is ኢልኩም ስምኩም ትእትዩ ናተይ my name is teacher KB ወይ ድማ my name is guide KB ይብልኩም ንስኻትኩም ድማ ናባዓልኩም my name is ኢልኩም ትእትዩ where are you from ካበይ ኢኻ መፂኻ ስኻ ካብ ኤሌትራ እንተዳ መፂኻ I am from Eritrea ኣነ ካብ ኤሌትራ እየ መፂእ ካብ ኢትዮጵያ እንተዳ መፂኻ I am from Ethiopia ኣነ ካብ ኢትዮጵያ እየ መፂእ where do you live ኣበይ ትነብር ኣብ ለንደን እንተዳ ትነብር ኮንካ I live in London ኣብ አዲስ አበባ እንተዳ ትነብር ኮንካ I live in Addis ትብለኻ ማለት እዩ ቃሊብ ምቕጻል ድማ what do you do ማለት እንታይ ትሰርሕ ብምንታይ ትመሓዳደር ማለት እዩ what do you do ተምሃር እንተዳ ኮንካ I am a student ትብለኻ መምህር እንተዳ ኮንካ ከማየ I am a teacher ትብለኻ ካልኦት ስራሕ እንተሃሊካ I am እናበልኻ ኣነ ከምዚ እየ ኢልካ ትገልጽ ኣለኻ ማለት እዩ how old are you so how old are you ማለት ክንደይ እዩ ዓመትኻ how old are you ክንደይ እዩ ዓመትኻ I am ኢልካ ናይትኻ ዕድመ ትእትለኻ ማለት እዩ እዚ ብምቕጻል ድማ can you help me ክትሕግዘኒ ትኽእል ዶ ክትሕግዘኒ ትኽእል ዶ of course ማለት ብርግጽ ማለት እዩ ብርግጽ ክሕግዘካ እዩ so can you help me ክትሕግዘኒ ትኽእል ዶ of course ብርግጽ ክሕግዘካ እኽእል እየ ሕጂ ድማ ልሙዳት ሕቶታት ግድን ክትፈልጦም ዝግብኡኻ ኢና ክንምሃር ክንደይ ሰዓት ኮይኑ what time is it where is the bathroom ትሽቓቕ ኣበይ ይርከብ ትሽቓቕ ኣበይ ኣሎ how much is this ናይዚ ዋጋ ክንደይ እዩ how much is this ናይዚ ዋጋ ክንደይ እዩ what happened እንታይ ተፈጢሩ what happened እንታይ ተፈጢሩ do you understand
ترديكا ديو do you understand ترديكا ديو أيتردن I don't understand I don't understand كتدق ملي تخلو can you repeat it or can you repeat that can you repeat that can you repeat that كتدق ملي تخلو speak slowly please speak slowly please بجاخا قسيلخا تزارب speak slowly please بجاخا قسيلخا تزارب what does this mean what does this mean so what does this mean مالت ازي انتاي مالت يو عبنت تسفى مالت انتاي مالت يو what does hope mean what does hope mean تسفى مالت انتاي مالت يو تسفى مالت انتاي مالت يو how do you say this how do you say this ازي كمي تبلو how do you say this ازي كمي تبلو حجي دما نريو معالتاوي نتفتات يو معالتاوي نتفتات تأميني I'm hungry I am hungry تأمي ما تأميني I am thirsty I am thirsty دغي مني I am tired I am tired I'm tired I want sleep كدكس دليل لخو I want sleep كدكس دليل لخو let's go نخيد مالتي let's go wait a minute نقرب دقائق تسأبيني wait a minute نقرب دقائق تسأبيني I'm coming يمس اللخية hey I'm coming يمس اللخية I am busy سرح بزيحن له I am busy سرح بزيحن له see you later أبغى أوان كنراخبنا see you later أبغى أوان كنراخبنا take care أرسخ حلو نبعل خاتن كواخب مالتي حجي دما بمغصال السمعيتاتن ريتونينا كنريت خاتاتلتي أنا حقوسية أنت دا كتبلو دليخم I am happy أنا حقوسية حزينة زلخو I am sad حزينة زلخو It's okay It is okay It's okay أنت يلخم شجر يبلون سأجم يبلون معتي It's okay فتيو يزلخو أزي تمرتزي بتعمي فتيو يزلخو I like it خاتاتلتي أزي لسان زين حرفتي خمو like غوريخو I like it مالت فتيو يزلخو I فتخون I don't like it I think so يمسلني I think so يمسلني I don't think so يمسلنن I don't think so يمسلنن no problem مالت ችግር የብሉን no problem ችግር የብሉን no problem ችግር የብሉን don't worry አይትጨነቅ don't worry አይትጨነቅ good luck ማለትውን ጽቡቕ ዕድል good luck ጽቡቕ ዕድል ሕጂ ድማ ካልኦት ተወሰኽቲ ክንሪና ብሓደ እስካብ መጨረሻ ጽኑ ሕጂ ድማ ብምቕጻል ምትዕድዳግን ገንዘብን ዝምልከቱ ኢና ክንርኢ ናብ ዝኾነ ድኳን ኣትኹም ኣለኹ እቲ በዓል ድኳን እንታይ ይብለኩም can I help you ክሕግዘካ እኽእል ዶ can I help you ክሕግዘካ እኽእል ዶ ኣይ ሱቕ ኢለ ዝርኢ ዘለኹ I'm just looking ካብኡ ድማ ዋጋ ክትሓቱ ደሊኹም እንታይ ትብልዎ how much does this cost ዋጋኡ ክንደይ እዩ how much does this cost right how much does it cost እንተልኹሞ ዋጋኡ ክንደይ እዩ ብጣዕሚ ክባር ዋጋ ይነግረኩም እንታይ ትብልዎ ብእንግሊሽ እዚ ብጣዕሚ ክባር እዩ ክትብሉ እንተደሊኹም that's expensive ማለት እዚ ክባር እዩ እሺ ርካሽ ክትብልዎ እንተዳደሊኹም ከ that is cheap ርካሽ that is cheap ርካሽ ትብልዎ ኣለኹም ማለት እዩ ወይ ድማ ዝቐነሰ ኣለካ ዶ ብጣዕሚ ክባር እንተነጊርኩም ዝቐነሰ ዋጋ ኣለካ ዶ do you have a cheap one ዝቐነሰ ዋጋ ኣለካ ዶ so ብካርድ ክኸፍል እኽእል ዶ can I pay
in card? Can I pay in card? بكارد أخفل خلو بتلا جنزب خفل خلو. Can I pay in cash? قرشي خفل خلو. Can I pay in cash? تقول لكم مالتي. Where is the cashier? Where is the cashier? Where is the cashier? انتلكم cashier أبيلا أتا cashier أبيلا مالتي. درسين تدعدلكم تايتلو. درسين تدلكم. Can I have the receipt? Can I have the receipt? card ويدرسين كبهاود نخلو مالتي. زغنس واقع لدو. زغنس واقع لدو. Is there a discount? Is there a discount? Is there a discount? زغنس واقع اللدو مالتي. حجد ما بمغصال سرحان بيت صحفتن زملكوتو حرقاتنا كنري. So أخيبا لني كتبلون تدليكم. I have a meeting. I have a meeting. I have a meeting. أخيبا لني. Can you send me an email? Can you send me an email? بإيميل غير خاك خليت خلو. Can you send me an email? When is the deadline? When is the deadline? When is the deadline? أتي نايمود داتا معلتي معاسيو. أتي نايمود داتا معلتي معاسيو. I am on my break. I am on my break. I am on my break. أبناي عرفتي إواني يزلخو. I am on my break. أبناي عرفتي إواني يزلخو. Good job. Good job. صبغ سرح. Good job. صبغ سرح. Let's start. Let us start or let's start. Let's start مالت نجمر مالتي. Let's start نجمر. I have finished. I have finished. I have finished مالتون ودي اللخو مالتي. I have finished ودي اللخو. Can you explain it? Can you explain it? Can you explain it? كتبرها رهلي تخلو. So can you explain it? كتبرها رهلي تخلو مالتي. I need some help. I need some help. I need some help. قرب حجز يدلين له. I need some help. قرب حجز يدلين له مالتي. حجد ما بمغصال من قدن موقعزيان ناكنري. من قدن موقعزيان. Where is the best stop? Where is the best stop? تابس أمن تأتطول مالتي. Where is the best stop? Turn to the light. Turn to the right. Turn to the right. ناب يمان تعصف مالتي. ناب تسقام تعصف. انت دا كتبلو دليكم. Turn to the left. Turn to the left. ناب تسقام تعصف مالتي. قد الخاخد. قد الخاخد. Go straight. Go straight. Go straight. قد الخاخد مالتي. It is far. It is far. It is far انتلكم رحوق ايو مالتي. It is far. So it is far رحوق ايو مالتي. It is near. It is near. قربا ايو مالتي. It is near. قربا ايو. It is near. قربا ايو. I'm lost. I'm lost. I'm lost انتلنا تقفي اي مالتي. I'm lost. اب كتما اب عوي عداقاتيخا من قدك تقفي كخلو انتاي تبل. I'm lost. تقفي اللخو مالتي. تقفي اللخو. Call a taxi. Call a taxi please. Call a taxi. Call بتصوع مالتي. Call a taxi مالت taxi تصوع علي. Stop here please. Stop here please. بجاخا وزيت أطول مالتي. How do I get to the airport? How do I get to the airport? How do I get to the airport? كمي جيرا نابز airport خيدي خل. How do I get to the airport? نابت airport كمي جيرا خيدي خل مالتي. Have a nice journey. Have a nice journey. Have a nice journey مالتون روحوس من قديك برلخا. Have a nice journey. ويدما بفرنسية انتاي بلو. Bon voyage. Bon voyage مالت روحوس من قدي مالتي. أجد ما بمغصال عنان حسوس كونتاتن زملكتو حرقاتنا خنري. I feel sick. I feel sick. يحمن لو مالتي. ويدما حامي من لخو. I feel sick. I have a headache. I have a headache. Let's say يحمن له. I need a doctor. I need a doctor. حكيم يدلي يمالتي. دكتور يدلين له. I need a doctor. دكتور يدلين له. Call the police. Call the police. Call the police. Police أو عليه مالتي. Call the police. Police أو عليه. Help. 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 أنت لكم دما أردني ويدما حجزني مالتي. Help. Help. أردني ويدما حجزني. Are you okay? Are you okay? Are you okay? مالت دما دحنديخا دحناديخا زلخا مالتي. Are you okay? دحنديخا زلخا. Are you okay? It is an emergency. It is an emergency. It is an emergency.
emergency ማለት ድማ ህጹጽ ኩነታት ማለት እዩ it is an emergency ማለት ህጹጽ ኩነታት እዩ ማለት እዩ I lost my phone ማለት እውን ሞባይለይ ጠፊኣትኒ ማለት እዩ I lost my phone ሞባይለይ ጠፊኣትኒ I lost my phone ሞባይለይ ጠፊኣትኒ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብምቕጻል ክንሪኦ ዝደሊ መዛዘሚ ዕላልና እዩ ኣብ መዛዘሚ ዕላል ጽቡቕ ቃላት እንትዳ ተዛሪብኩም ሰባት ብቐሊሉ እዮም ዘስታውስኩም ንኣብነት ካብኣቶም ድማ have a nice day ማለት እውን ጽቡቕ መዓልቲ ይኹነልካ ማለት እዩ have a nice day It was nice talking to you ምሳኻ ምዕላለይ ምስኻ ምዝራበይ ደስ ይልኒ ኣሎ It was nice talking to you ምሳኻ ምዕላለይ ደስ ይልኒ ኣሎ ማለት እዩ I have to go now ማለት እውን ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ I have to go now ሕጂ ክኸይድ ኣለኒ ማለት እዩ I have to go now Keep in touch ማለት እውን ኣይትጥፋእ ማለት እዩ ኣይትጥፋእ Keep in touch ኣይትጥፋእ Call me ደውለለይ ማለት እዩ Call me ደውለለይ God bless you bless ማለት ምብራኽ እዩ So God bless you እንተኢለኩም እግዚአብሔር ይባርክኹም ማለት እዩ God bless you እግዚአብሔር ይባርክኻ Goodbye ተሓንኩን ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ተወዲየሎ እዞም 100 ሓረጋት መዓልታዊ እንተዳ ተለማሚድኩሞም ናይ እንግሊዝ ብቕዓትኩም ናይ እንግሊዝኛ ክእለትኩም ኣብ ቁልጡፍ እዋን ክመሓይሽ ክቕየር ብጣዕሚ ዝሓሸ እንግሊዝ ክህልየኩም እዩ ተኸታተልትና እንተዳ ፈቲኹሞ ሳብስክራይብ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ብጣዕሚ ብሉጻት ዝኾኑ ለሰናት ሒዘልኩም ክመጽየ ሳብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ኣብ ቀጻሊ ክትመሃሩ ትደልዩ ለሰን እንተዳ ሃልዩ ድማ ኣብ ኮመንት ጻሓፍለይ Thank you very much. Goodbye.